acara aku saudara ko yan na kasi orang ko juga menit ya nih orang ngata nih di seminggu yang lewat kabar dua sesama mereka bilang itu sana sudah mulai dapat tamu kok dia sama-sama minta doa awak sama doa dan kini kebetulan tanggal 3 balik bulan Debu pas lo tanggal 3 balik ke 9 lah iya tahun 2008. Jadi si Adit hari itu ulang tahun Desember di rumah sekolah dia nak nungguan nah baru ulang tahun lalu bulan 2 petang ada di rumah sekolah sebelum Medina jadi dan sama Adit sama malah di bulan tahun ya jadi kini dia kan malah puluh dua balik barang sampai balik tahun 2008 lah 2022 sampai balik tahun nah sewantang di balik tahun bulan tahun sabar deh ibu nah jadi saya sama berdoa wak sama tambah umur aku sama tambah tu dulu pengenano sama anak-anaknya lain nah sudah mulai wak doa lo orang lain wak lalu doa lo wak nado kini tuan wak si men sayu sakit Samantha ko dito sa mga kutso palingka magyakabalo diya kaluminan to bawa doa lo sekali kung nang saya may cara ko dito na doon ila hadiratin nabiyil mustafa muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil ahli al-qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ala hadhihi kiramil fatihah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li asatidatina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainakum bil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran dan doa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan sesuai dia selalu macam permintaan doa dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Suara hajat dan keinginan doa biar pada Allah. Kini ini sendiri kita siap mulai dari acara di Bawan ya Bawan sementara kita tiba sama nah dari yang bos sekian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qawwil umurana wa khususan ala abnaina ismuha Wulan Yatifia Febriani ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ftah lana abwabal khairat wa abwabal barakat wa abwabal ni'mat wa abwabal siha wa abwabal quwwah
wa abwabal jannah fa innaka khairul fatihin. Wa nakhusu khususan ala abnaina bulan yatifia Febriani ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma ja'al jam'a hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa sihhatan fil badanina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma waghfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li asatidatina wa liman hadarana wa liman ghaba'ana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainakum bil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim